kuchinjile mama, aize kuchinjile emhlabeni, abantwana babulalana kabuhlungu. Aize kuchinjile mama, aize kuchinjile emhlabeni, aize kuchinjile mama, abantwana bakamulana kabuhlungu ekhaya. Umhlaba lo uchinjile, umhlaba lona liyawubona. Umhlaba lo uchinjile, umhlaba lona liyawubona. Rinde so ufazi wote toyomela hlale ekhaya, agcina abantu bakho. Ufazi wote toyomela hlale ekhaya, agcina ingane zakho. Umhlaba lo uchinjile, umhlaba lona liyawubona. Umhlaba lo uchinjile, umhlaba lona liyawubona. Baphelile abantu endaweni zaseJohannesburg imadoda, abanye bebulaliswa yibo abafazi babo abathetheyo okumele ukuthi kube yibo bahlala emakhaya begcina imizi labantwana amadoda, kodwa bayalile esikhiweni bona begcina bebulalisa amadoda. Aize kuchinjile mama, aize kuchinjile emhlabeni, aize kuchinjile mama, abantwana bathulana kabuhlungu. Umhlaba lo uchinjile, umhlaba lona liyawubona. Umhlaba lo uchinjile, umhlaba lona liyawubona. So wena Sewizima izwe lonke, sewizima umhlaba wonke, sewizima izwe lonke, sewizima umhlaba wonke. Umhlaba lo uchinjile, umhlaba lona liyawubona. Umhlaba lo uchinjile, umhlaba lona liyawubona. Inde so angiswa wena zwakala sehla silubhekisa phansi kona le ku-home ground etsholotsho mphethe abafana bami ogweja ncube ezinkulu zabonewa kona laphana sankululeko bekhona bethu ichemo ibambe fana house yezo mjeyi khuluma makubhobheki makunje nabonhlalo madoda yezo specially yiko khona okwesikuzwayo shala mina ngidonsa phansi kona le magusweni labothola madoda khuluma sika yindayi yezo Dr. Coombs phansi kona le nkayi madoda up yawona wena zokushisa
abalandeli beChiba Boys mazikhala senze nje madoda. House uyibambile uthabalela ubhekisa phansi kona lenkaya madoda. Oroyo Mandla, Osgenero always. Tim House ska up. Hamba naye umngane wami uxolani phansi kona lekhize emaphisa madoda ezamadambili. Hallo Mbeki umfowethu phansi kona lekomfundi ekhize madoda. Nazo Ray up. Yes. Wow. Somebody talking. House. Travis. Ayisekuchintsheni emhlabeni, ayisekuchintsheni mama, ayisekuchintsheni emhlabeni, abantwana bagamulana kabuhlungu ekhaya. Ayisekuchintsheni emhlabeni, ayisekuchintsheni mama, ayisekuchintsheni emhlabeni, abantwana bagamulana kabuhlungu ekhaya. Ngithi ngiyabuza abangani bami oBheki laboLizwi ukuthi kade abafana badubulana kangaka ukuhamba njani. Bathi abazilutho labo abafana kukhanya babangijesi madoda. Manje abasekhaya ke